Ассаламу алейкум, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 10'u Cuma günü biz sizlerge Ukrayna ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Uçak raketaның ұрып түшірілгені hakkında versiya бар, ama o tasdiqlanılmagan. Böyle etip Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy İran'da Ukrayna Xalqaro hava yolları uçağının raketa ateşine tutulması hakkında diğer memleketlerinin bildirmelerine cevap verdi. Ukrayna devlet başı xalqaro ortaklarını, şu cümleden Kanada, Amerika ve Buyuk Britaniyanın uçak kazası hakkında istihbaratının malumatı ve isbatlarını paylaşmağa davet etti. O'z Facebook sayfasında o Amerika Devlet Departamentining baş katibi Mike Pompeo ile Boeing kazası hakkında telefonen laf etkenini bildirdi. İran Ukrayna uçağının kazasına alakası bar olğаны hakkında qabatlaularını red etti. Teheran tahqiqatda iştirak etmege Amerika ve Boeing şirketi davet etti ve da uçak kazası neticesinde vatandaşları helak olğan memleketlerine de davet edecek ola. Kanada istihbaratı Ukrayna uçağı İran raketasının ұрып düşürüldü dep saya. Bellingcat tahqiqatçıları ise patlav ko'ringan video gerçek olğanını tasdiqladi. Tafsilotlicha Nevbet Tekelevxamizda. Telegram kanalında yayınlanğan bu video butun internetke tarqaldı. Videoda uçqan bir obyekt ve gece kokunda tutaşıp yanıp. New York Times jurnalistleri ve Bellingcat gruppasının tahqiqatçıları ayta. Bu Ukrayna Xalqaro hava yollarının qazağa uğragan 752 reysi uçağı. Onlarning bildirgenine ko'ra video Teheran civarında çıkarıldı. Bu videonun keçek yerine belgilep olduk. O parant meskun yerinin rayonunda çıkarılgan. Bu İmam Xomeyni Xalqaro hava limanından G'arbga taba yer. Anda Ukrayna Xalqaro hava yollarının 752 reysi uçağı Kievge uçaydı. Keçenlerde barışçı harbi kütlevi haber vasıtaları Amerika Birleşken Devletleri Memuriyetinin menbalarına atfı etip Ukrayna Boeing texniki bozukluğu sebebinden düşmemegenini bildirdi. O İran raketasının ұрып düşürüldü. Bu malumatını Kanada istihbarat hizmetleri de tasdiqladı de bildirdi Justin Trudeau. Ve kaydetti belki de uçak tesadüfen ұрып düşürüldü. We have intelligence from multiple sources. Bizde istihbarat ve bir çok başka menbaların malumatı var. Şu cümleden ortaklarımızın malumatı. Ve bu malumatga ko'ra raketa İran raketasının ұрып düşürüldü. Bu hareketler belki de asillet yapılmadı. Yeni malumatını yaxşı etip öğrenmek gerek. Ukrayna Xalqaro hava yolları uçağı İran raketasının ұрып düşürülgen hakkında malumat yayınlanğan son Londra Buyuk Britaniya vatandaşlarına İran'a barmamağa tavsiye etti. Uçağının texniki bozukluğuna Amerika'da inanmay, ama resmi tahqiqatның neticelerini bekley. I have my suspicions. Şüphelerim var, şimdilik onlarını seslendirmek isteyim. Çünkü her bir kişinin tahminleri olabilir. Bu facia, bu birisinin hatası olması mümkün. Bazıları tekniki problema var edi, dep ayttılar. Men düşünmeyim. Bu büyük bir sual, görermiz ne olacak. Ukrayna Milli Telekeşiflik ve Müdafaa Şurası uçak kazasının 7 versiyasını közde tuta. Onlardan 3'ü gizli. Seslendirilgenler arasında Boeing Tora Rusya raketasının ұрып düşürüldü. Terör eylemi, texniki bozukluk, pilotsuz uçakla çatışma. Teheran Ukrayna uçağı yerden ateşke tutulğanını red etti. Başlıklar Kanada'nı ve diğer memleketlerini var olğan malumatla paylaşmağa davet etti. Ukrayna Xalqaro hava yolları uçak şirketinin Boeing 737 uçağı yanvarının 8'inde Teheran'da İmam Xomeyni hava limanından uçqanından çok geçmeden qazağa uğradı. Uçakta 167 adam ve 9 ekipaj azasıydı. Uçakta İran, Kanada, Ukrayna, İsveç, Afganistan, Almanya ve Buyuk Britaniya vatandaşlarıydı. Toronto'da İran'da Ukrayna uçağı kazasında helak olğanlarının hatarasını andalar. Helak olğanlar arasında 63 Kanada vatandaşı. Hatara aksiyasına 100'ge kadar adam geldi. Onlar çırak yaktı ve helak olğanlarının foto resimlerinin
цент қойды. Ве чоқысын әлерінде плакатлар еді, олар қабатларыны месулиет кечекмеге талап етті. Акцияға қазаға оғыраған учақ елжыларының достлары ве туғанлары қошылды. Уевге қайта еді, тәтелерде анасына кетті. Өлді ве біз бір шей япып оламаймыз. Иш бір шей ойля қолды. Америка Бірлешкен Devletlері Иран, Америка әскерлері ерлешкен Ирақ базаларына ракеталар әндірген сон, она қаршы да қатты санкциялар қойды. Бұақта президент Дональд Трамп білдірді. Яны санкцияларының тәфсилатларына ачықламады. Бұна айт білдіруіні малиені зәрлігі япажақ деп айтты. Учақ қазасы вақтында әлі қолған украинлерінің жесетлеріні айныламақ үшін ақырабаларының ДНК формулары бүгін Тегеранға yollanılacak. Бұақта Украина ішкі ішлер нәзірлігі хабер етті. Идаренің экспертлері нүминелеріні түневін ақшам топлады. Ве 24 саат ішінде оларны ішлемеге сөз берді. ДНК тест үшін екі яқын ақырабаның материаллары алына айны заманда ДНК экспертиза кечірілмесі үшін Иран тарафы қаза Иранды әлі қолғанларының генетик материалларына топлады. Үч ел девам еткен тартышмалардан соң Брексит ақында қану лейхасы қабыл етілді. Бүйік Британияның Авропа бірлігінден январінің 31-інде чықмасына разылық берген весиқаға темселжилер палатасы қол тұтты. Енді весиқаны парламентінің юқары палатасы бақмақ керек. Яқынларда олып кечкен невбеттен тыш парламент сайлауларында баш назирі Борис Джонсон башлығында муафазакар фырқасы парламентте мұтлық чоқлықны алды. Более етіп, олар Брексит блокадасыны алып ташлады. Брюксель Лондраға январінің 31-інде Брексит бойынша муддет берді. Русия үджіретлі әскерлері ұруп тұшырген MH17 рейсі ұчағының парачалараны ве тұшкен ераны қырвалаған бойвикны сыныржылар яқалады. Бұақта Бірлешкен Құветлер операциясы штабында хабер еттілер. Бұ 1994 сенесі доған Украина ватандашы. Әркек ішғал етілген Донбаста Русия ордосының фалиетінде іштірак етті. Сорғудан соң 2014 сенесі о MH17 ұчақ қазасы ераны қаравуллағаны белі олды. Қабатлаулар алып ұчақның парчаларына ве әләк олғанларының шейлеріні топлап терроржыларға береді. О 3-8 ел апиш жазасына махкүм етіле біле. Қыш генчлер Олимпиада ойынлары башланды. Свечеренің Лозанна шайранды 3-ші қыш генчлер Олимпиада ойынлары açılды. Ойынларда 15-18 яшындаки спортчылар иштирак етті. Украинадан 39 спортчы, олар 12 саада медаллер үшін ярышачак. Украина байрағыны açılыш тедбірінде 17 яшындаки биатлончы Степан Кынаш алып кетті. Ярышлар январьның 22-нде девам edecek. Құрметлі серджелері, бұл дақиқаға бұл соңки хаберімасыды да дачо хаберлеріні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV-лі олыны созыңызге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз, ярынға қадар иншаллах көрішкенде.